umuntu ngumuntu ngabantu, otsho ukuthi awunosuka apho ukhona usiya apho ufuna ukuya khona engekho umuntu just oyi-assistant okuncedayo, yabona. Xa sithi umuntu ngumuntu ngabantu, mandithi umuntu ngumuntu mandithetha phantsi kwehloko esithi umuntu ngumuntu ngabantu, tsho ukuthi angeke usuke apho ukhona usiya apho ufuna ukuya khona kanti akekho umuntu nje just oyi-assistance, either your parents, yabona, okanye ngabazali bakho, okanye umuntu ozalana nabazali bakho, okanye ngumntu nje osisigxina o-actor as parents kuwe. Kodwa akukho apho ungaya khona, okanye akukho apho ungasuka khona usiya apho ufuna ukuya khona kanti akekho umuntu nje just oyi-assistance okuncedayo. Thina ke sitsho ke abazali bethu, yabona, akukho silapho sikhona, banendima enkulu abayidlalile kuthi. Sesilapho sikhona sesinezihlunu ezingaka, badlale indima enkulu, tsho ukuthi akukho apho bekunganzima ukusuka apho sasikhona sisiza apho sikhona ngoku ubabona babengekho. Umuntu ngumuntu ngabantu, yabona, umuntu ngumuntu ngabantu, tsho ukuthi be careful ngoba sometimes impumelelo kubathi abaziyo ayitshayiswa, yabona. Sometimes ungangaphumeleli kanti khona umuntu odingakalayo, yabona, eca kwakho. Sometimes, not wonke amaxesha, kwamanye amaxesha kuke kube njalo, yabona. So God bless you.